Sechisin pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ko kubor jong o mau for habegin ye ya chaprang bat ko kubor haguni kapor tungi ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ko kubor kumni omdon jingkerman shu ya ka congress ha meghalaya ong uba himalaya shangpliang praphom ka congress da ka jingle punyeso jong ki nongkit kam bat kit khot shaka all india trinamool congress Narangila lam khamat ya ke sarkar kan kampensuk bagini kren ya ke ILP bat kiwe ki issue ong uba awareness leklet ke sarkar ya ke jingdap sanpausnem ke district harilom jaintia sakud lut ki kampen roy bumshim kia ke sarkar jela ha ke shnong merdan ngilapit bnia ya ke jinglong jingman jongka congress bat kam idon jingkermen shu ha ke jela padakari hi baro kawe ong uba himalaya multan shangpliang vice president All India Trinamool Congress Meghalaya State Unit Ubadai Ru MLA Kamausin Ram Constituency Habakren Haka Jingalang Pinskem Yakinungkit Kam Patkit Khot Ka Trinamool Congress Nongstoin Block Kablalong Ha Bishops Hall New Nongstoin Mentagasngi Uba Shangpliang Ula Terteng Eka Congress Haka Jilla Daka Boong Bakatei Kadai Kadau Jong Jingmi Ino Jong Hadu Khat Arngut Ki MLA Katika Party Banlik Penyeso Shaka All India Trinamool Congress Hakajuk kapor ula terteng ru ye ke sarkar MDA balai lam de ke NPP halo ka babon ki kam ke bakam shimlala asatia ban pendhon yo pai ba chomen dang ni snap ye ke ke baute unong lam ke TMC uong Augnai November Kaladan ke jingkala ha ka politics jong ke jelajni ke jingkala kawan anda khat armut ki MLA ki badan hang party congress kilami na ka sen congress bat kila lek ban sno ha ka party all india trinamool congress kalalong ke jing pun kendit ya ki pai ba baro jong ka jela jongi anda kila khie step QE di YouTube, QE di WhatsApp, QE di kot kubor, bat kumtak terter, bah kedor jom kita ki khat armut, ki MLA di balami nak parti Kongres, bat balalek ban pensno, ha parti All India Trinamool Congress. Ani atho defi, ha kamiet kabangilek panikendo, what you speaker ulalong kumbak kendit. Bakumno kumsan ngisi snow kum ka eryong kasuan bandan kelai ki baro hakane ke jela jumi andre kane kajing perkhat kajing pusan bat kajing peniai bangini no na ka parti kongres kalau perlu ai ke Mesir jungi khanagut Bangilai bakalawai kam ibiang syo yang ni bangindon ha parti kongres kidan bon kidau kioi yang ni bon kididar jungi hapi yang ko kibasyong ahmad joma kibadei kibalai kit ke kam ha parti kongres niladan bon kidau la sausnen nilatulun ban ka parti kongres Andre ni Shem ba ha jelaru kumju hamte ha Delhi ru kumju kanega party congress kam idon shu ya kata gamon bakre ya tau pai pa kapisa ka bapoy na Delhi shano kaja kata galong ka tingkili ya ka sarkar shano pilasam ya kanega pisa hibate shano ya kanega pisa kabane hok jokinong hikai SSA Kinong hikai jong ad hoc teachers adu benda kimyo ya ke benda jong retirement benefit jong ki dan bon kinong hikai hamil se kibala shong thai kibala tre kum ki ad hoc kim sumyo ya ke retirement benefit adu benda dan kinong hikai kibala pas MTech kimyo kam ayo la jai kanim sok Ngisyu i taki headlines ka pamangkas ni bala syuti daw yang
Melagas ni ke headline Hasilong Times ngayon bahasa ke syathan salang syathiru ladan kecing jingti doyong kabal sulong illegal lut balai bangin su imbetang kumta lahun no ka manifesto ka ba hibo chua ba pinya cha election ka manifesto jong ka NDP jong ka UDP jong ka HSPDP shano kaja pinakular bun jadi upay ba hantu kopor balay pisngap jar mentapa dia wanum ong bangi yo por tang sang snem bagin syong ngimsum yo balay kata ka juba ngin numlaban pediang wanum ong la syekh malupay ba bangila persyang rey sang snem patlong fo ay biang yang nasa sang snem kata ngin numlaban pediang ngidon ka banwan raya ka cingkela ban ka cingkela kan sawan hakani ka jela jungi nginwan ra ka cingkela ka Trinamool Congress kan sa sensyar ya kani ka jela au hajar arpulai ban nginwan ra ya ka sarkar ka bakhoy ka basnor rin ta jung pay ba ngin pensawa ya kani ka sur Haman ka kendang man ka tliuyin jo ka jela jungi barhuai banginon kam ya ka cingkela ka jela jungi ban ka cingkela kan one bay bahkan wan haka kti jo ka Trinamool Congress bahkan day bahkan sensyar ya kan ka jela ban ai ka hok jong pay ba ka hok jong pi day ban yo pay ba ngit kem ba upay ba jungi ulalala Abo phai sakani ka party kalau kumjo aba phai satur kilong kumjo aba phai sakitei ki bahmat kilong kumjo aba pet yakini ki party ki peniai ki sarkar kilong kumjo long kumbak kelut long kumbak matla upai ba ubaduk udang keladuk upai ba ubapang udang yap Abdan badan jing sngau manu-manu. Nakalian ka parti jungi anda ngilarung hakani parti Trinamool Congress ngilarai sisur nadu donut bangin syakri hak yang bentar jongpi ki paiba hakani ka jela jungi nadan bon ki beliau kila perkhat bangin la sule hakan jing turmur bat ngila syumi jendat ban minum poi sino kata kalong tan kakana ban penyiapnya ya ka jingklan jong ka party Trinamool Congress mentah hapo ke jela jungi haka grassroots level ngisdang nado kitendrai nanti omday bang isdang nanti na cerong abang yawan menasi hanne hanostoy niyo iya pikat ne kroy tang kinong kit kamswa kini balatam lais pangut larang ilek syamadan larang ilek syakishnong kit hau daki spa daki hajar mut kibriyo kini lasyai kata kamut ka parti Trinamool Congress kelas dang bansut hit kelas dang bansut hit ha kinong gendong kalong kumjo ha kamo Sumram constituency anda ngalami naga parti Kongres ki parti leader jo ka parti Kongres uba PNCM ka kong amparim lingdo baro kilawan ban pelong ka jialan paiba hamo Sumram bakilakwa ban tan ni kibriu jonga ngalaban ong pi ham jong pi baro sumdan uwei leader jonga sumdan uwei udong bor jonga walet ban yesno ban ong ngimi ban let biang sa parti Congress kata kalong bah kisjon keciksania au nomelang ngidang kam ni kibriyo gibaduk kiparangli kiban bod ya kan ka parti namar balik gani tam kan ka parti what how West Bengal ro kade ka parti ya beta kibaduk kiparangli bat kibajuk ibaro ngirong ikwa bangin syakri kum kita Mania joy pi kajik penkre kalaya wat hapo penerus lalu kunjuk samtari kumnai Februari ngila penbaik
bagi leban penskem sa penusla. Nandang ilay pan penskem sa hamaw kenraw. Nandang ilay penskem hasyala. Ter kaway hadir kaway ke konstitusi menda kalami pajba ban priang ya kene ka Trinamool Congress Party. Namar balay kadai tang ka parti Trinamool Congress haka jela jongi ngalaban ong menta kaban long ka parti kaban ai lat yakito ki pamya hab jimut chawai bandrung haka ni ka parti kadai tang ka parti Trinamool Congress kaban yang persya ya ka sarkar hamtai hapo darbar thawain haka ni ka assembly session kaban wan ngidam kami undi baka parti kongres kandon rekan badni banya yang persya ya kiai kejingle tam jong ka sarkar NDA Andrei matakas ni Shem baki sangot kibadon haka parti kongres ru kita ru kilalet pan senrap banya don rekat lang bat kani ka sarkar kata kemut lasay ang dapinas nalasdang kadar batuan sapet ngindon tang mangiki kadarmut kibanra ya kasur jong paiba persya ya kasorkar daitang mangiki kadarmut kiban keren ya beta jong pi ya kito kibri kibalasya leben daitang mangiki kadarmut kibaton hak opposition kibangin pensawa apa darbar tawan persya ka sarkar yaki kam behind maka sarkar kalale persya ya upat ba midan bon ki isu ki bangin sara ya beta jong pi ki pai ba nios no baki ong kata ka borar isu asam Meghalaya lang bala pensuk ni kwa ha kadar bartoan ba chief minister ba uday mansay mananswa ki kendon kiai kita ki kendan belabu ban penyesuk yang ne ke borar isu jongi kebadan hangne apa lampi unong tip mano batep mangi kinong nikmat ngiem tep tetip mano ngiran kam bangin bo yang ke jingkeli Ahmad Kasokar ka isu ILP barang boleh pomot ki MLA benda nadwar hadar khat kenda nilai soy ya ka resolution bagi lawang shimra ya kene syafok parlimen uji minister uang ya kene ngan pelek hapo laisni jai kata laisni anda election Delhi ong kumno Amit Shah uang ki elek mane Christmas shwai lek kemen shwasawan ngan sa ya kata ILP lakan mo teli ki Christmas kilalet anu mentah ka LP kaparuan nginyang ya beta upai ba haki issues kane ka parti Trinamool Congress kandang yayeng ya beta ki issue jonghi ki pai ba Meta sengi kinong ilam jengka All India Trinamool Congress bakan tup yo ba James Lingdo ba uba Himalaya Changpliang lembat kue kinong ilam ba khamat jongka party kila hiya sya nongstoin pan penskhamia kinong kitkam bat ye kidkhot bala panya so shaka party ya kete ke jingelang lapenlong ha Bishops Hall New Nongstoin ha kabla panya indau ba Manik Singh Kharbani kinong kitkam bala penskhem ha kete ke sengi kilong uba Macmillan Kharbani kum president ba Elishon Kharbani kum secretary nalo kata prangmut kiwe pat kinong kitkam bat nyu pungut kitkhot ke executive committee hadin yo ke jing penskhem layo ye ke jingkren nau ba James Lengdo ini kesini dan hak banyak tu namar ba kesini kong bangai kendu bagi ba mak ngong ba mak ngafoni I ngong hilai panwan sisilom tingiya kendu ngok ba ngandon hakani da Trinamool Congress namar ni laju ya trei hakapor bangalong in charge ya kawas khasils ban rescue ya katu kawas khasils kabala damage abang ya appoint ya ikong Yurika kui presiden ide iba mak iba penki imbiang ya kesen kongres hakatu kesnam hadin kata nila donno kajingya jingai ko iba mak ndai ya kajingya dei jungi ngidangnya beteng nakapor keban sajin mau ya pi kung tanong stoy block Trinamool Congress kalang hakalai hui trik hakabai iba mak
bat kattu gani kiramba ki bawan banyi beliau jimut banyi hangkai hayeng ha wendamer bat presiden jongi iba Charles Pongro habang ila tung ila penkubor iba mak penlong sua kumukon binar bat ya iba Elisen Karbanikum i General Secretary ba pimpinnya ya kini kakam kai lai bu iterik nginang ai kabor hai ba mak hakani kasi ar hulai terik ila benlum menlam katni ila ben formsnan ya kata ke blok kongres hakani kini gede kejing stan kejing syempang ke bau bling ma ai hi menteri na kamta ke bhakamya jong ke imlang salam jong ke dong kasnan ke dong kathan ke jong di baro na kitbok kirleng ya kinam kitam baro nadu presiden General Secretary, ki Joint Secretary, ki Executive Members, ki Convener, pagbarok ni Prem Sobha, siya kani ka seng Trinamool Congress, kaba nila seng hakani ka blok mentasmi. Kendiat, siya kani ka seng, ya kani ka seng Trinamool Congress, la seng hi da ka Mamta Banerjee, kabalong ka Chief Minister Bomenta, jong West Bengal. Haka Shitarit, jong January, kat handai spak handai bopra. Kenir kolong kuni kedehi na seng kongres hadin jang ki jing kendrum kendram kibalwan jang kolawan jai ki jong iba hima kambansi permino man form yakane ke seng Trinamool Congress. Trinamool kedai ke grassroots kedai mapi ki paiba ke jimut kolong ya pi ki paiba kedai ke grassroots Congress. Nidai kinong trekam na grassroots kumbala penai ba mak mene kita ki hinyo pumut kidai ki grassroots kita ki bansa pentip ke ke TMC ni bani uni usuntiu bo pu oni pia ai suntiu ini mene ndai uni usuntiu dei usimbol jong TMC kemau hak election au arjar apulai bani usimbol jong usuntiu unsa pu hakane kanong stand consensi bat hakari kasi janji abat garo bat hakajelahi borok koi klam artutin uni usentiu unpu ha usnem arja apulai ngidon hangne kinong yalam kijongi sampai ha ka sautrik nadu sautrik kan sedang ke assembly ki MLA tang jong ke TMC ki banyeng persya nam dagane sarkar bangsa pementa dei tang gini ki khat armut kia mele kiban yang persya bat kidon ki boong ba tani kaseng kawan ra nang ta mano baseng yang kaseng kongres tu kinabia yang jingtip ki kena lai puja yang kini kaseng nei tani kaseng kabala rak ding khong ya kata ka BJP ham dia West Bengal kalaban i detikam ban rak ding khong ya kani ke BJP hakan mau bangawan hakani ka hall nyalong ke meeting nangni ngiya ya ka procession sampai siapo DC office bania persya ya ka CAB kabasna do Modi nei menta ngayeng hakani ka rensan nakawai ke party bai dari Bama nginom ya procession menta si nei Bama in ya kalenti in yalam yapi sya ka jingjok house nam arjar apulai pihak kular ne mapi kinong ket kam bati pai ba ibalawan hakani kasni do mandasi mapi kinong ket kam kin pilong ikapor kalau kepalingkot jendai pilhap etre stom met labat si rat dingkong ya kane kejingbi ya ban kintiu ya ka yo rekot bat kawai ka bakam kongsane abang songtana hangi mene kiong ba baro ki parti gilawan lang kene keseng kata ka circular party keba baro isu ketulang endan baret endan bahe endan bahan endan nakawai kejat endai nakawai kanyam baro ka kijat nyam baro ki political party gumakalalong hamni kaladei sisa keseng circular jong ka Trinamool Congress i aga beningkong ban solve ya kan problem ya ka kajing ka bangisyam kamtam kidi nong trade yong jongi kini ki coal miner ko yong mo ngidai ban wanra ya ka sarkar ka bodon ka political will ban execute ya kan mining policy
kata ka de stand ke jungi kung ke parti kumulong menta na Friday tang mga na present yung BGP uba raise ya ka corruption issue illegal transportation bat ka mining kanray nakaliang jungi party hadian bang ila adab ya chakmat ikani mentaki we ki party ru ki dawa kumjo tengah terpat iya ka kinong kerti ki breu jungi pok state ke jungi ba kladai ka por ka bangim dei isu ban perkhat iya ka simet iya ka jing mentoy la jong idei ban perkhat iya ka jing mentoy jong ka state namar la don kung kini ki illegalities ka jing du nong ka dei yo pai ba mantabun ka jing e apo ka state ni don kayarong pisa jong sarkar kam don pisa ban siu tulok junong hikai dan ban siu tulok ya kita ki master role ban kung ta ter tengah so ba ka revenue hi ka basir kai ba ka dei na u dawyong tengah so bang idei ban wanra ya ka government ka ba thamai au de usnam arpulai ka ban ra ya kata ka good governance bat ka ban pe ka di issue mar ka dei ka jing du nong ya ka state ka jungi nganam mong ya kata ba kan don ka jing shisha anai la dangi don pa sarkar ka ban lam khmat na ka parti BGP long kamsuk yang i ban ya kren ban ya pun ya kata ka jingking ban ya penya ki kang jam kan fair ka bang iong ba kata ka double engine sarkar mo ada ka dei sarkar BGP hamne bat ka sarkar BGP po Delhi kan suk yang i ban ra ki issues ki ba laban ta kari menjadi bendeu jumi Kiba bon kinong shong shinong jong ka rilom jaintia kila panpao ka jing saudiaw mensem halo ka jing leklet jong ka sarkar nadu ka sarkar jela halo ki bor penya district klem kanu kanu ka jing le buram ya ka sgi bala thau ya ka district bapura jong ka rilom jaintia ha ka arfu artarik jong uremphang ka bala kinjo badap sanpos nempura mencha ya ka rilom jaintia lapan yo district pura shipnai hadin ke jingyo ye ke jilla papura ka megalya kumba ka jilla kala rakhe ye ke ni ke jingdap san post nem kumtaru ka rilom jaintia ru kala dap san post nem pura menta ke sngi arfu artri uremphang ka ek bala pandiaw mun sem ye ke long shong shtong ka rilom jaintia kalong ka jingbam tre jong ka sarkar ban le ai halor ka ni ke sngi ka kraw Habau mopor ulayo abon kren bat katukat neki rangba bagun yo Dr. H.H. Morman ulapan pau ke jing saudiaw munsim halo ke jing le lendet jong ki bor sarkar halo ke ni ke jing dap san post nem jong ke Giant Hills district habai kren bat uwe pat usamla rangba uba yedon benta bha hakikam imlang sa lang jong kathan uma kro el pariat ma uru ulapan pau ye jing sau bunyaw halo jong ke jing le eklet jong ke sarkar ban le buram ya ke ni ke jing dap san post nem ka jing yo district karilom jaintia Cuman tangin skap ya ke ei ke bagini ki riukman kidon ban ong bat ban kan tho Giant Hills kala dap menta ka sngi arpu artrek na February snem arjar arpu ar kala dap san post snem pura na do baka government Meghalaya kala establish ya ka district ha ka khatar ha ka arpu artrek February ka khandai spa ni pua te hagine ki san post snem adu menta ya iba kisamla haka jaka baka government kadang bankiyo kadang ai ki rensan bakin pen iya ka sap ka jongki bakin yang ki kejat ka jongki baka ai ga bang ilam ka ai bang yo snyo yo i bagi samla kadang ngop shushu how drugs ke 8 ka jingpang 8 kadang roy dang roy Kamtam mentah kene ka West Giant Hill District, but East Giant Hill kumjo. Kene ka bo ka jingma mentah. Ya bro ar ki district ka jogi. Tena kata daw kini ki san posnam. Kini to kidai ki jingsa ka jing pang ki bala roy. Nagaliam jonga ni ka por nga sngo ban kantu ban kerseo. An khot ya baro. Kamtam ki bare ki badan po ka health department. Ki badan ki ka district administration kamtam bat kinong song snong bara na do kirang ba asno ki seng bahalang makin wan shakman ban semya kane kum kawai na ka kam ka bangi habban ya tre khnang bala da kane ka jingpang kanang yo ban roy udrok sudang roy dang roy ka jingpang kanang kandang kane ka de bahir pateng hado ka pateng ka ban he ban sam Nakata ang khot kar yabar wan shakman mangin pendo mangin tuat kilat kelanti mangin la ban yele persya
bangin nyerap ru ia kini ki barang ngop how drops nginang wan ju ban ngin I men bor I men same yang ki bangat ka jimpang 8 lalangim la ban le menta udak jengeli ubah tam wala apa ini tengam kwa baka jaj ban rio ko jongi naga jalla meghalaya ka jongi khamtang be district bakan long kum ka naga district hari India ka jongi ka baka government of India kan kan blacklist no na bakan kan condemn yani takata ka dai ka bang khot ya bar snge bhagwan ashkman ka por ka khot ye akan ne ka sngi jong ka RPR tarik ni bulan Februari rajar RPR naso dai ban ai ka jing kar khurdo bat ka jing kentu jing kersew thia ya baro kinong shong shnong jong ka Giant Hill district ka bamanta na lo ka West Giant Hill district niyo sa ki East Giant Hill district ka bala establish ka sunem rajar RPR khada te ngasnya ban ong ba kani ka jing tap sun phusnem kani ka tarik chung RPR Februari rajar RPR kadai ka jing sa kan mau namar ka wai ka long ba kum nong shong shnong bar kum try muluk jong kani ka banta ka jong ka jala Meghalaya kadan ka jing singaw diaw baka sarkar Meghalaya ka district administration kila kelet wat kila landat ya kani ka sngi ka bakhraw ka bansa kan mau RPR tarik Februari ka khandai spa nyepuar menta kla dap sanpusna tasmi diaw ye kani ka jingla jong government te ka ai ka badan selendat ye kata ngam tep bagi yas ngapjar te na lorang taro se banong ba kani ka jinglong lendat jong ki brio ki badan ka sarkar kalawan ka kenten ka banong ba ka jaj benrio ka ba lendat ka ba klet bat ka ba berat ya ka thamai ka ba sedang ya ka jaj benrio ka to ka jaj benrio no to ki jaj brio ka jingma ba ka jingmensa kandan haki kalap lupa na ta ka da kanai ka sngi ka dai ka singsa kan ma bat ni khami lenti na digi pai ka jingkarmen ka dam ngili pai ya kini kisan pausnem kala dam aw ka Giant Hills kum ka district kala dan shibon ke ro ki marpo khandaw ngila yo jing tip nang ba ki media nang ba ng thok hubo ba ka revenue ka khajana ka mi nang dobyong ka khlan ka pan im ya ka jala Meghalaya nang ni nang tapat kai ka bangilap menta hadin kisan phosnem kata ki jong ka jing ti dewyong ka jing ka khajana kadang hiar kai ka daw baka sarkar ka wanra ya kata ka ban ti dewyong da ka rukom scientific snow pala but hagaju ko poro kapas no si jing sisa ba kat kani gasngi hakba la sedang ya ka Giant Hills district ba kanamdan kuno kajing kenmau lani kajing pandan burau karbangi hakine ki benai ki balada ke sarkar jalla kala pelong sibun kita masa na kabanta ban pandan burau ya kajing dap sanbus nam jong jalla nila ban kili na ka egada imat kadawi kalong ba kumbang ni himenta ke district Giantia ke bamenta kaladon lagi district east bat ke West Giant Hills mana kata ke por dor bai tanggo bai district ma Giant Hills district ni ba nadu kata hai ke por kani ke district ke jongi ke sha leben ha kiliang baro nadu na kaliang ke sarkar pedeng bat nadu kaliang jong ke sarkar jelaro pet kum keluksa hagawi dai bat kakot ke khia kiladon kijing pengkre na sarkar ban sedang ya ka medical college haki artali ki jaka kata gadai ke wai hatura bat ke wai heslong janti agam dan kerten dangshan
ke sarkar lengba chief minister jongi Konrad Sangma kila play ya ke nursing school ha Noxton kebalang ke district Badang Hadin jong ke Janti Hills andai don ayu ha ke Janti Hills district jongi ngim don ai ro ke bathamai legna ke government college ke bangla don nadu kata kapor pada do menta ke don hitang kata kini ki colleges ki babon pan kidai ki baseng da ki sengyam lane da ki shnong lane da ki kunhun shimet pandakaleng ke sarkar kampat don bagabo ban hakbi dai bat ke koi ke khia ruk kumjo te da pilai chikna kundong pen menta nangshen ka chief minister jingi ula play ya lane ula penmana baya ke hospital Hakliriat benkiu syaka CHC syaka civil hospital nomor benang syaka civil hospital nak CHC syaka civil hospital hanrai kamu dah juga kata nama pet ki CHC jongi baro badan mentaro kimbiang kimpi kuba snusi gelong menta kasnong juai tilan ngishim ke history kasnong juai ro gadai ka wei na kasnong ki barimba na do ki por jong sim jentia kani kasnong juai badan kat kum ki history but kani kasnong juai gadai ka wei na kasnong ga ba kongsan haga jingile lelo jomu kyang nang ba kadan ka banta wa krawa ga jingile lelo jomu kyang nang ba ya kani ngi don ki history ban kershan jingtwa ki history ban kershan but habala Thao ya ke Janti Hills district hadin bangila yo ya ke state mo pinpet na history menta tang hadin shibanai hadin bangila yo ya ke district de la town ya ke Janti Hills district de namar gidang sudap pendan boram ya ke jing dap san pusnan jong ke jela dang honeu kelalengkot ti honeu rempang pat hagaju kesnem la thau no ya ka Janti Hills district te gamut ba kamdai don hi kejing ye pher padang jong gini a mo kejing pher long tang si bana hanrai bas no si pala da pipet ya ka nong ba juai bre ka wei na labat nong na ki lai tli ki shnong ki ba paunam ha po ka bokongsan ha po ka jela jongi ka tura ka shlong kre ka juai ro na do bas dang ye gichla kini kilai tili gisnom kide kiba kongsan repet ya gijing don hakane gisnom don ro hakane gisnom ni don tang ka kyang nang ba government college ni ngal yang sarkar mo handre nim kun no mo tang gene sarkar handre kane kala jiana do san kusna menswa mo te kabas khosi shu walang hagabe dei bat kar company ya gene gisnom namar kumhom ne kene kishnong ga dei balarim ha aga por manswa ki kishnong gidon la ki jong gidong ki baret no ki manswa ki don be kini ki kishnong manswa kishnong gidon chikin ki than ko chnong nyam mo ki yong pia panelia hadin pan kene kishnong jongi kanang he kinang wan ki priu na ki wei pat kishnong ne wei pat ki banta jong ga jantia ki lanang thau shnong thamai ki mi pat sikni ki shnong gum ki kimsniang kimi kimantang kimi ki kring yang siang jing sha de we ni dal rim tam kimi ki de dong la khu bo ba pher mar bang imdan ni kita ki urban local bodies ki shnong jongi ki wat kini ba mi thma ki barim ngimla nong mo daiwat kini ba thma ro kamdan plan baro ki shnong banda kini ki new township mo ngla ba nong mar pi kini ki shnong ki ba jan ge juai kila kelalong sorry mata kilong niong ketin parang ki sebab no kumka mi mentdu munta ga por saba kan kitu kila kelalong sos ski tendrai kamdan ka plan klik terci ro senang ne klik terci ro kansa kelalong sos dan plan fi nagaleng ka sarkar kala dai wan dan ya ka new township development ban pet ya kini kishnong ke badan harut jong kishnong joai but naman ngimla ban kiar na kata kan se develop gini kin se develop ban tri ki kumki new township but bandon da ka master plan
dan nama seplan nama kemudian ini ya senang jual gula dan mentah ngimla le ya syo pek jingnya jungi bat ke surok apa ayom siang ke kamnya andre ngimla le ya andre bangila man le kolong yakin ni tiba thamai ni de bandam ke plan ni de bandam ke master plan kumnungin tre yakin ni senang badan marjan yang ke cuai hakjing sisa nat kini ke kini senang konkret terci ke mimetudu ke Sabah adu ke Yelong pat cegini ke liang pat ke klit resi nak liang ta adu mukla kini baru ni deban plan ni kini mar hapo shikau kat sansnem kini kin sekala long kesor long kebentar jong kesor tiga sarkar deban plan roi kata hakini kisingi por ban sawat Kashnong Merden Nongba hapo ka Umsning CNRD Block Riboy District kadai kawai na kashnong kabalas dang bahaban kiu hadin balawan ka kampen roy na ka sarkar me bat na kisna trekam baper Henry ka jingbam shimkia ka sarkar jilla ban pen urlong yaki skim baper kala pendu mensim yaki nong elam jong ka ni kashnong ya ka Merden Nongba la tip kom kawai na ka model village haga jilla Meghalaya pat hakari India hi barok kawai ba UMP ka Rajya Sabha u Dr. KTS Tulsi lemba ke scheme Sansad Adarsh Gram Yojana ula itu ba kani kashnong kanlong kum ka model village bat lamang kumba shiklo sanpulai lang na ka banda ka kampen roy ha kani kashnong kabalalda lala shisha ban pendep kan jendala long ka jingkur khu ka bakraw yaki pai nong shong shnong uba people thank you rang ba shnong ka Merden Nongba ubadai ru president ka RBYF ula ong ba na ka te scheme ba lamang shiklo sanpulai lang lamang banchna ye ka yeng dorbar lai pusao point kandai pulai lak ka solid waste liquid resource management khatnyau point khasan lak la pendep house nam araja khatnyau batna kalyang jong katna sarkar jilla kampat la banpha ya ka utilization certificate shau MP ka Rajya Sabha bat hado shiklor lailak tengka ka pisa kadang sakut bat kani kadai balamang manchna ya ki solar street light ba khasan lak tengka ka children's park ba pralak tengka bat ka livelihood promotion center ka basan pholak tengka bat kiwe Seng ni kani ke senong lesi lemba kani ke telong bakani ke bangi khot ke tukum tong imat saseng pat kani ke senong andre nandu ki pol mongsuang ngim ju penton kampat ya kani ke telong ke jin penton kam kolong utang ya ke ban tong di umbam bat ban sum ban sai andre mentang ni ba namar ni penleno tiga cekak na dang snapat ida ki kerja water harvesting ban nek ko bat lembaga water harvesting ni lah yo nong pat lembaga kita kiri pot ke mentang ni senong tu ni adu mentang ni long senong pangu ke umbang ni ke ni ba arpsau kanta baro sistem nimju tunai ke umbang di hapo ke senong lembaga ni umtong ke pengilasna ki jakasum afli senrang la kajong ke thela kajong ke tangki ke manra ke umbkhoi bat piniru ki jakasajan hangtai bat onda balami no habakut no ketika pungru kini bangila penton kam daga ba kini ka kali ai jing syakri lemba syaki pentor ke ba jung ki bru apa kasno bat hagini pentor ke baru ngila pentri lemba ka skim MGNRJS bagi bru kin la banri dok ha kaju pebentung ya kita kijing tung kijung ki ka bagi ong tinong we kata ka padi kom PC culture tenre ngim sem lakut nangata ni UI abang ngilikai pokas nong maulung bena ni ya kata ko khakoi kata ka pung ka jungki ni ba harum jong ka pung khakoi ki snaru ya kata ki hydrojar ki penmi ya ka boarding electric hangda ke wala ka jing perkhat ngi ki no yalam senang balai ngi mla ban sna namar ngi pe ya ka potential energy jong ki ni ki pung ki badal hapo ka senang kalong ka baklan hangta ngi ya selok ber ki officers jong ka MBDA balemba ka jingirap jong ki officers MDA mentah PE penginang dan ha ka progress ban snapat ya ka we ka powerhouse ka baret ka bala mentenmi ida ka jing temu ka long ka lai hadusan kilowatt ka boarding electric bani kimi ba ka sngi banwan kan long ka sngi ka ba internet hapo ka snong bawat permit ro kan ka jing sai ha kini ki lanpung ki jungi snam arjari we ka bangilap sang no ya ka we ka school secondary hapo snong jungi ngin hab ban perkhat bai kumno ban thaulat ban penmi ya ka fan hapo ka snong khlang ba lemba ka ni ka fan jong ka dorbar ngin la ban siwi ki tulop jong kinoi kai
ngidon ka klau snong kaba kumba arspa kendai akar kaba ngi klau kaba tentang ngi IY la ngi mla ban siwi ka tulop school handre ngi long pat snong ki bakal akur khu harin bangila asna ke ni kapung ngila penwara ka jimut jungi ban pelong ye kata ka aqua park handre ngim semala ban penulong ka aqua park ban sna ye kiti ban pentrikam ye kiti hatchery pond la ne kita ki nursery pond la ne kita ki amusement pond handre ke ka bangi i jum toy ba ngila ngisha ban wan khwai kita ki rawon na keleng saudong man ka sngi sa jain hapo kan ngisnong ban lemba ka ni ke ka bangi i ha arjar sipau khadwai ka ban nung ko nge chisnam fast dorbar ka bangi stang ban sim jingkhain na ka jingmi na ka ni ka pung ngi ka lum ngilum pelapara ya ba prapung drill hajar arspa tengka haka sisnap bat kani kalau long ke jingker khu lamar bangilala ban siu ya ketulap tang ban phai ka klaus nong handi ngilala ban pemi pat na gani pung bat ngi pelong ro I competition sisnam lan art sisnam la ka jingtmu jungi kalong betek ban pemi saya ka pisa kumno ban la ban siu pat ye we lan armut kinong tre hapok gani ka jaka nama mensua ka ber pli kani ka aqua park hapok gani snong hakat witrik Desember ar karsau ngiladan lu kiling sau teli bat ki jengking pun I gilong ki jengking ba itnat ke bangila maintain bangila snaru ki shatri hari tang la kadau bangimla ban siu ya ka bainong sngi lan yo masterol man ka benai hapo kani ke jeka lamar ngimla ban ai ke tulop bat sakni ka pong bat hapo school tare dia tarau ngim ban si bangin hapendu iki ya kiling kadau longi na song ki songkai kelung kena yo ka wara ka jingman saw ki sni ban wan jadi entah long ya mentah ngimpal la ban pentrikam sisai kini pung handai kai ke bengi sutrat kalong ngiyo man la ka snam ye ka pisa khandek pusat berkersan pat ye ka school snong ka jungi ka jingtmu jungi ka snong lembaga executive committee ba ka dorbar kumju kamdei ba ong bangin kemi tangai ka development namta karoi ka para polis snong handai ka jingtmu jungi kalong ban thau ka snong kum ka we ka puli bagi beri kinwan hapo ka snong nong ba matan but kin learn ki demonstration ka bangi labu pila I gini saudong bangi snai gini penon kam hok gini ke jeka kum pitip bangi ka tolong ka we ka bagi snong ki asum ya sat lan ki sajan ya gini ka ka tolong ni la sna paman ki water harvesting kum banyo teli ki pung ni la sna gini water harvesting pat ngi pak aji mentoy pat yangi na maka he ka area ni pelong paman kata ka completion ka fishing pond ni ni fishing pond ngila ya lik mare lali kendu iki observe per bakin ai ka jingirap yangi ka bangin wara ya ki benta ki bebun hakani ke jeka ka jungi nama kalong ka jeka ka bahe kalun kumpalat ya ka andrew hector area ka bedi ka water surface area te hausam arja khatsau lupa isar ken kumar aba yuan yukjat ni kesnong ila yui ya ka potential jong ka jeka bari long ba banwara ya ka aqua park hakani ka aqua park ka jeka ni kalong ban wan bu ya kita ki nursery pond ya kita ki hatchery pond ya ki amusement pond bat lemba kete ke singi yakran ila ong ingi ba kinirap lemba kata ka aqua park ka bagi ong lemba kata ka scheme aquaculture mari ong ka aqua park ngi kemen kum kinong iram song ngi kemen namar ba aqua park nama kani ke snong ka ba shoot ya kata ka team song jong ka aquaculture mission scheme te laringi skap ya kata ka aqua park ngitip bangin sayo kung ba arsan lak tingka ban penbaha ban penwandur bat ban le ijinan kam hakan ni ke jeka ngila sna shat bat ngila pliru ya kani ke jeka ka bangi yang ni kum kata ka pond island jong kani ke snong lemba kani ke skim aqua park handai ke ka ba ngi kendet kalong ba hajaka bangin yo ya ketika jing penmang ka ba arsan lak tingka lasna kani ke pong hapok ka jing lut jong ka khandai lak tingka kat kum ka jing tho ka papau te hakani ka jingthok bapau ki bong khandai lak tangka ngi I ban ban ba lemba kani ka fishery department kila ai kum ban rulak tangka ban lemba kani ka MG RJS labor kila ai kum ba arlak sanpho hajar I tangka bat kadon ka contribution na ka snong ki ong bakalong kum ba khandai lak tangka handre haka jingai lenti ngila penlot ngila itristom handre habakadu pat ka bangiyo ya ka wokadar haka khadwi terik ubna Desember ar hajar khatsau pli kani ka pong ki ai khindai lak tangka hadu kini sngi pat kai ga bangi mat kalong ba ngimpat yo ya ka saulak tangka naka fishery department
Kekani kalau kejing tunduk boring kinong yalam senong ibangin pelut ha kabidi berkaroi kepal jong senong. Ulai thoru baka GIC Mumbai lang baka CSR kalamang hadu nyabusan lak na kabenta ka shnong modern nong ba ha ka balapia banle ya ka kam banroi ha ki lai benta bat kata ka long banchna ya ka rural housing bante ya ki building school bat balatip kum ka eco friendly school building ulai thoru baka shnong modern nong ba kaladip banchna hadu nyautli ki pong ha ka baka ne kam dei setia tang banri do kha nre ban pene pensa ya ki ya kini ki pong lamang tengka lang baga skim MGNREGS ha ka jinglut ka balakot R.3 lang bat na ka fisheries department lamang henry lang bat kadang ai tang kumba arlak tengka bat dei namar bo omla ban pendep hong kumba lamang tengka kani ka kam kala sakut bat kala long pun ban ka jingdu nong ya ki pai ba Kong te ni penpau yang kejing semua mah ya MP jong karya jasa ba honorable MP Sir K.T. Tulsi Ubala UI na Delhi ya kasnong merdan. Kung gawin na kasnong ka ba adopt tin kun ban yarap iki kampan roy hapo kan kasnong lu stem aga kaksaw kaksa. But day lemba junguhi uba wong sangi kino ilam snong ba day ban pendon kami kita ki natural resources. Ki bidan hakmat jongme medi pendon kami kung kita ki baro. Kung dise kibadi jingthong kibami lalang subrat apo riboy ulalong bahau se tang apo lai stem lalak tengkam ya ki ying wong masna ki se ki khndo balong khndo saw ubangila hi masna ki blok wong tengkam tang ki mat ki mela ki badan ki hapo saudong saukun jongka snong ka jongpi te lembaga ni usar keties tulsi ulai rap ya ka snong ni kumba sikror san pulai lak tengka ai ki kampan roy po snong bag ha kita sistem arjar kharsan khandreo ula pharu ya kasan pulak tengka haka account joka DRDA nongpo nam tagi kampan roy joka ni snong kata lo masna ya ki darbar bat masnaru ya ka SLRM ka bangiong kata ka solid liquid resource management haka jinglut joka darbar ka balong life saulak ndai po haja bat ka SLRM ku bakhat nyulak khat san haja ka du jari ngila pendep ya ka SLRM hosam arjar khanyo Ban ilala alun pendek ya ka ying dorbar hausam arjar ka kendai. Hendrei kamu nila pendan kam hok ya ketika san pulak ka bola ai. Ha ketika isnem baladap bat kai ka ba hadu kini singi ya ketika pisah ka bolong sikrur san lailak tengkahi ngimsim layo pat na kaliang ka ba ai usar kiti susi. Hendrei kadawi tenganong ba kajing bamyo ya kajing yatrelang naki officers ba fair jong ka district jungi Bat kumjo na ki officers ki badan hapo ka social kaba kimsim lala ban pha ya ka UC siapo kata ka South Delhi Municipal Board kepada ka agency implementing agency jong usar KTS Tulsi kaba kani shikru lailak tengka kaba kenthop ya ka san pulak tengka namata ka livelihood promotion center ya ki group ki badan hapo snong jungi bat ya ka khasan lak ya ka solar street light Bat midon rumah pralak tengka namata ban snai ka children park hapo ketika aqua park jong ka snong gejungi. Bat kani ka ceka ka bengian mata ka di ka school. Ka bangiyo lembaga CSR initiative na kaliang ka General Insurance Corporation na po Mumbai. Ka kani ka GIC lembaga CSR kala kulari ka snong banai ka banyok san lak tengka. Bat na kanyok san lak tengka kila ong singi bangin pia sikilai benta. Sistem menungkong in ay absan ba absan bat balai absan ipapan ki proposal ini yang perkat yaki sustainable development kabaga executive committee jong kadorba nilarai ban ay likely ki kam sa kani company kawai kata bangi ong rural housing kabangi snai kini ki ying school da kabangi ong kata eco friendly school building kabangi penungkam bingi tan tagisi bat ki kendo kung kita ki mau block kabangi snai po ni snong hang ni snong but kabaar ni submit ru ia kata installation of portable biogas plant haman la ki thluying kabala ban aiding kumbalai kenta ya kawi ke thluying kasnong kabalon pala ik aspa yin ala ka aitang arkan lai kenta cisngi ru pakan drus pa kenta kabala ban yara la ka jing pom pathar ya kiding bangin penton kam ya kumban shed jing shed ha ki ing sam rajok Kepala ini bu ya Pico Hydro Project kapamen ngisnam ta pung katam disu na kani ka CSR la dehi na kaliang kawi na kaliang jo skim bangiyo na MBDA
Te ngisnai kini ke ying school kum ke fast project jo ke CSR kani ha ka jinglot al pesan lak tingka hadu mentahi nakaliang ka senong karang yu pediang wala da kani ke ying la pendep hau ngaraja khat kendai hadu mentangi nang yu pediang kata walau 50% jo kani ke scheme kum bakhan arlak san po wajar Handai hadu mentangi tip bagani ke pisahkan arlak san po wajar kadon hei balik ki mon ai ni sini to ya ka jing mom ban ai ni lada ki penslam ru ni mong ye Handai ka ke bagi dudong kalong ka UC ban submit se company nakaliang kani ka ki officers jong ka sarkar kim dan ke jing klik makanya ke jing bom klik jong kini officer sarkar ka pelongi bangin dunong ye ke atli project ke bansawan ka jilun ke balong san pulak berkini kan arlak steng ke balengi nang iyo jadi jing listing jing ni officer ke pelong dunong penduk mensim ye kinong dalam senong ben perkhat kumno ora berkenti ye kawe kepar hapo ka senong ka kau jungi baro Cikum chung ila poi shika bukut jong gatup kubor sa chisen pat kublai shibon ye phi baro tat lahdu bangine shembiang kublai shibon